Kakertong jangko All India Trinamool Congress jangko 17 no Shillong kong aljiva jirinja kalapan pau ba kahab banyakun persya bat kirat ba kibalade ki he officer sarkar bat kumjuru yu sitting MLA Henry Kamdu jingkerman satya namar ba kipai ba jangko ne ke constituency menta kilakwa ya ke jingkela habai keren bat kilat patai kubor kong aljiva kalau ong ba kampensan yenu Henry kala sothu ba kipai ba jangko 17 constituency kilakwa ya ke jingkela bat ke jingkela ka ba khmat hapok constituency kadai ka yo kam yo jam jangki khun samla hapo 17 not sure ni timba kiben yo kun ya kanika election ni ki officers ki directors but ki he pulitru but kunjo kibla judan hakarinsan kun sitting MLA Henry haba ngayeng po 17 not sure ngadan la kanong rim wan ra ya ka jingkala malada ngapet iki supposedly kisnem ka bangala don ka politics ngalabat kum ka general secretary jo ka youth di bentar ngabat kum jo hi general secretary jo ka youth Trinamool Congress but ngayo ya ka platform limba ka Trinamool Congress bangan yele ke election na ka kanyo North Shillong constituency but ngangit scam hi bakipat ba jong ka Shillong North constituency wa ya ka jingkala haman bangaya nganong pensan yanu wat yala dir Henry ngatip Bakum bangipat ya ke jelahi ke jongi ngi ibon kijing duna bat kijing sniu kiladang wan nang ni syakman Henry habangi ya kita ni dan kamban prevent ladangi kwa ban prevent ni dei hi mangi kinong shong shnong bat ki try jaka bengi dei ban defend ya kata haka society ke jongi haka jela ke jongi da bangi vote no ya ke jingkala ya ke party hi ke jongi but nangit scam wala dang yele persya kita kirat pa 17 not Shillong kan sawan hi ka jingkala but pensi hi hawar hajar ar pulai but nahi ngayeng scam manganwan ra ka jingkala amtang ya ka constituency ya ka state ka jelahi roko hanot Shillong ni dan kam kerki pengit pet ya ka employment ka baningkong namar bon ki kon samla klawan man tenggo yang hi po office na kapor siya kapor kilong deprive ya ka kam kisulit balas ni ki pep school no shiteng si wat pi pe ka no Shillong ki ibe ki bon ki yang bangla ki bahe ki baguspa Henry lat ang ngam jylliew ni ibon ki baduna abang ngayu ibon ki baduna ngaju encourage ki khna samla ki jong ya le ban le no de NIUS lada nimla kimla ban afford ban le ko private institution ki yo men sim bat ki ong bat kin le ki ladon kat tu kat ni hot ki balakun kre ban ya le yang ki exams ki jongki wan hapring ki bla ya ke selection kinu ki exams wan nakaliang ke jongiru nakaliang ke jongaru adan ke jingku na mataki youth hatang sudap ya ka puja nilapli ya ka free coaching center bangin sapliru ya ka free computer classes ka bangin sa palaj pa kasni ba katarik berkata nang tu ngin penlam lenti ki kena samla jong ka North Shillong bakim dei banlong ki basnusi hakaliang ke education namar ngin ya le ya ka baningkong ya katahi banwan ra ki kun samla ti jongi bakin yo ba ya ka thong bakin yo ban puli namar claim ka jing nang jing start ka kam ka jam ka long ka e ngim kwa ban kulari ki khna samla bangin pen thap kam ngin pen yo kam kumbala long ki we anum nyu kerteng yenu ro Henry ngi ngin dan ka we ka motive ka bangin wan ra ba ngin play kalenti ya ki khnang baki kin yo ya ka kam ka baskem adin habot ka kubor siya kinong kersyan ke bakin thap ya ka party ka jongi bat yangar kalong ba ngahi nga kular ba ninwan ra ba ya ka door to door scheme ya man kilong yeng bat kumjo ya ki kan thai ngin hapet bahan namar babon kijing sniu haka jela ka jongi habangi kloy bangin tem ya kita ngathrai wat nakilong kami nakikana samla wat kirang ba kinyai kersyan Kong mentahi ong ba menjawab election kambe pisah tai what's your take on this kapisangi shouldn't come tang hakayat kayen money does not play a pivotal role hanga shimen ngamtip yakiwe ngamnum nyaw kerteng yenu Henry ngin ya lebet da kabor ba da kamuto be the change am kapisa